Zan pha sun pha chule ni khopa Krista zala ka so pete ho zong se hichi Ninununglam to ki sam kai Bible thate ngui long nitin ham se na su jing kita alang na channel hi tunia hichi video ve zo se mi wang pha hi we azi chu Hitobang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi tu khang hi ham se na sang che che tan busy hi dem masang chun ham se na hi han gala to hi zong le news ho vela han ki za ajing lai chu anom tunwang ikomu ahung hlung tan hem tam pin thina man na hlisu ka na ken thei he su na nei phatawin ahin la wa noi thilse ho ivet ting ei ho chunga su sanga kho zo zo asu jing leiset chungi alam dang ngomong tan mi ching mi thim hon jong thilse ho kon hin leiset kichei ding amu thei galpi athum na ahung ton le nuclear war hin tin itih akhin so thei dem tin abui tawe ai le so pite ho ei ho din pathen do ei hu hin thei diu le ikinep naw sun choi hezi chun Bible a pathen tem ho anaviau hite azi chu thilse kai pathen kut noi so hin amalung go le anato e diu poi moina ai la chun Matthew bung som ni lali chang thum na hin olive molchunga Jesu atoupet'in gu thim cha na aseijuite ahungun Hitobang thilse ho chu itih lhunga nahung kit ding phat le leiset kichei ding chu ipia kimelchih ding ham tin adongui gal kisat husa le gal kisat thukithang najah diu hijongle kichei hih-un Hitobang ho hi su te ding amavang achaina hilo lai ding ahi gam khat le gam khat ki dowa lengam khat le lengam chom khat kisat ding muntina kel than tin ling ki hot ding hi sobte ho hi Bible verse ho hi hoit in ngai tu lew hen in het do diu chu o Bible a ke sun to tep ham se na ki sei ho mit mu chang in agui hlong gam tai a hi le pathin to tep agui hlunga kun thilni hin het do thei diu chu a khat na hin Ninununglam a hi kimelchih na le ani na pakai hungkit phat a hi melchih na hi sobte ho phat ahung phat dungzui ha hin khu mang thei kiti hi miching ho bowin he thim we te ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu poi moe kuti lo le lo sam tai diu hi na na tong mi dinga jong apha cha mu chi atu lo lew aga lo diu hi Hitobang chun pathen to tep goi lhunga kun Ninununglam ahitai chole pakai hongkile phat ahitai ti het wa kun pakai lam tu dia i gut lo lew mi ching hi thei lo diu hi pakai hongkit chu mi zo sin alam tu mong ding hinam pakai hongkit lam tu nunga mi chinga manga alam tu lo nunga lung thim be nga ma hi pakai Jesu na saijen aki ko tampi ahin lando hlom cha hi ati ahi le tunia ahin jing pathin thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumla pai nei lego min than ho ingai lu zo le pathinin alhan do la izaw mong diu hinam Zakaria bung som la thum changget na hin pakai jin saijen gam sung pum pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha diu hop khat se bo ai nga ki hoi do diu hi ji ati hop thum la a hop ni ki sumang ding a hi le hop khat la a chu izaw diu hi nam sobte ho Bible to tep agui long gam tai pakai lam tu dia ki go diu apoi mo pe nei tai pathinin ei mo ho lung ngai tu le ta san dung zuya na hin tu mong ding hinam Bible to tep mo le pathin tu saya kon ei hon alam tu ding dan thutah i khul lo le nunga mi chinga ho tabang i hi zo lo diu hi kumsang ni masangin Israel te holam kai le farasi hon pathin thu gel ta in a heo amhon ata san dung zu in Messiah lam tu ta sangin adodal zo pathin phat thei chan ta sangin gau sap na zo achang ve tun hamse na zong ne tin asang che che tan aching na thim a ho awai nu naw chapang le holam kai thum lowin mi hem tampi hin khu a beijing tai denomination choma kon le doctrine choma kon he jong lew hen pathin tu ta he lo wa inei lo lew asagu kiwa tabang i hi diu hi pathin tu ta izil na dinga phat ki zen pat hi ki cho diu phat chu hong lung tai azi chu ham sit na nin pa ting lew i thi diu ham i hin diu ham bo i bui pi diu hi tai na in zil diu topic ho chu akhan na koi tabang Christian ho chu wangam lut thei ding ham ani na pakai Jesu nei hlat do naw hi kum sang ni ram wal ta ibola nitina i chon si jingna layu a hidem athum chan na hi chi chon sit na ho hi hoya kun hong ki pan ham ali na hi chi chon sit na ho kun ipiti ithien thei diu ham anga na pakai hong kit na ding to tep lampi ni gu thima gu cha banga hong ding dan le thlang punga hong na ding dan agum na mihim chapa ipi ki sai na ham asagi na pakai hong kit ting vice version ho banga chu ipiti inalam tu thei diu ham it Krista ta le Krista lhem ipiti i het khan thei diu ham Yop khom na hin la pung sagi makhaya pat pung ko makhai
sung hidingahin WhatsApp group voice call hidingahin English le pa wa zo ngomin hi thutah khumnom zo sile hamsi na huwa kon pathin mihu hing na changnom zo si anuya description le comment a link a kon hin join theyo hi ke hon ki mancha dang ka hin sei pi diu in ki het tu diu hi ka hin sei pi nom chu hi le hi chi channel hi nitin hamsi na le pathin thu hong ki update jing ding hin pachomi sa ole subscribe matin iloi pa in sungi ngai lu cha cha hozong ana share dana ichi hi lagaulam ki ngai lu na hi pathin in ai mapui jing tauhan 가시면 아무것도 Apa ya? Naik, satu.
doang. Ya, kalau menikah diuliat ya. Apa ya? Tapi uri mandi. Kan di orang uri orang. Kan di orang uri ni ya. Gua mati jadi ni. Itu deh. Kalau gua bilang. Wah, jadi. Wah, jadi. Thank you.